Салам достар, biz жаңы эле Франкфурттан Берлинге сапар алдык. Буюрса, азыр бир 4 сааттын ичинде Берлинге жетип барабыз. Ал жакта буюрса эртең 2 күндүк биздин жалпы эле Германияда жашаган кыргыздардын жолугушу башталмакчы. Алдыда ошол учурашуудан мен кенен видео репортаж жасап бермекчимин, биз менен болгула. Of harmony left me with the pieces of forever that you broke, but since you left me alone, I've been Нурлан Мукаш жетекчиси. Ошо Берлинде биздин мекендештерибизге чоң ыраазычылык айткым келет. Жакшы окуя менен келген биздин атуулдарга амандык каалайлы, окууларына ийгиликтерди каалайлы. Облустук колдон алыс болуңуздар. Уюштуруу иштерине салым кошкон биздин элчиликке sizge çok rahmat. Şimdi öyle Nurlan Eymen Nurlan Mukash'a özgür çağrısı okuyoruz. Nurlan'ın çatırısıyla biz Berlin'de bulabilirse 5. yetkin alırız. 6. yetkin bulabilirse bizge pasport aldırıp okşayız. Nurlan'ın avışından faydalanıp hızlı oluşuna 5 objekt olsun dep direkt olup gidelim. Bizge de çok kuvançlı oldu sevgili. Burada görüşüm, benim tuğla günümde bunlar kızı olalım. Sport eme abdan жақсы iş-şara. Bolotат спорттық жерде bizim elçilikке келгенде şu келіп кішіне ақылды кішіне ес алдырыш мақсатында кыргыздардың мысалға шахмат ойнап тұрыңыздар деп біздің elçilikке құрбан берген Кызматка жетейік, көзінің микрофонына келген дәлелін тапып жатқан үшірі. Анда бардық біздің бордоштар үшін Гүлшан Ақатайден кешінде құдай бұйырса концертке бекер беру мақсатында бардығандай тек шығып барылады. Yolun püskürünüp sürmezsin. Kolay oldu bir dal çaçın geliver. Külböründe öçbözünü tülösün. Sağınışlar edip işer taştıra. Sabah cedip maksatlarga astıra. Armirinden alandığın dileymin. Megendeşler bizde salamay kılar. Altın gündür hacar açıp çakşına. Kemse gegen tilep çürgün baktığına. Bir deniz var bordoştorum. Aman kürüm ala kolu ayıktılar. Bordoşum, bordoşum. Hayda жүрсün Kuday seni ondosun. Bordoşum. Biz için kamera.
İlaverem hazır. İlaverem hazır. Beni kalmakla. Tapsa kimdir bana durmuş aşkıcım. Annesi kırmalar çok arar. Esnedik elde gibi baktısın. Sarılışlar hep düşer taştı. Sana maksatlarla bastılar. Hangilerinin amanlığım bileyim. Çünkü yaşlardan eline salamaktılar. Altınlı hacer açıp çarşılar. Çekseniden kökçülü baktılar. Yüreğimiz bağlı kormuş dolu. Kökçülü Anadolu baktılar. Ordoşum, ey ordoşum. Ama ne sen Anadolu baktılar. Ordoşum, vay ordoşum. Kül taşlardan ince salamaydılar. Kül taşlardan ince salamaydılar. Final, hazır final Pragadan kelген команда менен KJ командасынын finалы буюрса башталат. Азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин бул кызыл оранжевый кийимченин KJ командасы, ар жакта тургандар Прагадан келген командалар. Оюн кызыктуу болот. Көрүңүздөр. Комментатор Залкараман жана мен жанында Нур Дөөлөт Камил. Башталды, старт кетти. Бул жакта Германиядан калыс Хенрих. Ох-охо. Жестко. Так. Ой-ой-ой. Дальнего. Праган. О! Наш шайба. Прага, давай! 1-0 болду, азырынча Энерви алды да. Эми прагалыктардын ответин көрөбүз. Энерви жакшы ойнодут. Энерви жакшы ойнодут, э? Да, Прага ойын жоготуп койду. Давай, Прага, давай!
Давай, Прага! Аймырза! Üç var konu. 2-0. 2-0? Kim tutad? Enerve. Серьезно? Ничего себе. O. Evet, судья var. Şu Ruçkin'i gördün mü? Karvaydı. Kaç son mu oldu? Еще гол! Oy. Az bir gol girse penaltı olur da. Var girse çe. Жақсы қызық ойындар болды, үштікстер болды, бірақ бұл ойын қатары қалуымыз керек те. Қазір енді біз ұшыл футбол турнирінің алғанында дағы теннистер турнир болған. Ошоның жеңушілерінен бастайлы, видео ошоның кубоктарын береді теннистер турнирі. Теннистер турнирі. Ayağım kişilerin arasında ayağım kişilerden başlayın. Birincisi, üçüncü olan olan Bişenova Alina. Altı güzeldi. İkinci olan Alima Nargiza. Birinci olan Kazanbul kızı Emine. İkinci oyun Kamalov Zaviya Şermutlu adlı canlılar aldı. Молодец! Birinci oyun Soner Temelbek. Kutlu olsun, kutlu olsun.
Kırgızstan, görküm Kırgızstan, vakit şaştırsın, tuttarı. Mutlu, Ramazan Babacı. Kırgızstan, Abbas Kırgızstan. Kılımdık, gevim Kırgızstan, Alato, koynum elegen, egemen, elim Kırgızstan. Kırgızstan, alga Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan. Sen gündür ösü veresin, kız oğlum, barda Kırgızstan. Oldu ya, müzikçi bulu baba. Haydar, seni. Kırgızstan, alga Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan. En mutlu oyuncu. Oy, bırak da duyan. Лучший волонтер турнира. Turnirin 3. орнын иелеген Уни Манас командасы. Яна Чатова. У нас университет Натлон Уни Манас командасы. Kırgızstan, demim Kırgızstan, kılımdık, gevim Kırgızstan. 5 gündür ömrümdüğü değişim benim Kırgızstan. Kırgızstan, alga Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan. Sen gündür ösü veresin, kız oğlum, barda Kırgızstan. Qanday benim Kırgızstan, ikinci benim Kırgızstan. Uylarım benim Kırgızstan. Özçü Kırgızstan, kıyılarga özçü Kırgızstan. Elin bayırlar, sayın göktü Kırgızstan. Kırgızstan, alga Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan. Чорн белен команда. Прага Киджи. Barda Kırgızstan. Kırgızstan, alga Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan. Sen güldür, ösü veresin, kız oğlum, barda Kırgızstan. Kırgızstan, alga Kırgızstan, Birinci orundayım. Fiji Enerve komandası yenildi.
көркөм Кыргызстан ажайып көркөм Кыргызстан укмуштун бары табылган уютту чөлгөн Кыргызстан Кыргызстан денем Кыргызстан кылымды келим Кыргызстан Kırgızstandагы Кыргыз Түрк Манас университетинен келген команда жалпы эле Германиядагы мен аз сенге сөз берем тукталбай. Кыргыз Түрк Манас университетинен келген команда орун алды. Ошон үчүн бул жерде бүгүнкү оюн тууралуу оюнчулардан пикирин угайлы, келгиле. Бүгүнкү оюндун капитаны Алмаз. Оюн кандай болду негизинен? Oyun негизинен аябай жакшы деңгээлде өттү. Бирок Тилекке каршы биз 3-орунду алып калдык. Бирок негизи аракет жакшы эле болгон. 16 команда ичинде 3-орун. Жакшы эле жеңиш болду эми бул, а? Мисалы биз алган жокпуз Тинг Франкфурт. Бирок куттуктайм, жеңишиңер кут болсун. Чоң рахмат. Команда кичинекей, аз болду? Аз болду. Аз болду, команда. Команда аты Уни Манас. Негизинен биз ошол Кыргызстанда Манас университетин бүткөн студенттер бул жакта чогулуп команда түзгөнбүз. Ошол команданын атын Уни Манас койдук. Негизи Германиянын ар тарабынан келди. Гамбург, Берлин, Мюнхен. Жакшы. Бүгүнкү оюнда командаңар үчүн эң жакшы кимди оюнчу деп эсептейсиң? Эң мыкты ойногон? Эң мыкты ойногон гол. Ким гол? Бомбардир. Надыр менен жакшы оюнчу. Вартальс. Бул Вартальс мыкты десек болот. Мыкты. Вартальс. Молодец. Медалың кут болсун, куттуктайм. Эң коркунучтуу команда кайсы болду десеңиз? Өзүбүз болдук окшойт, а? 3-орун үчүн болгон беттеш. Комут менен ойнодук. Комут менен жакшы. Бир аз сезимдер. Жакшы, бул балдар бомбардирлер. Канча гол урдуң бүгүн? Канча гол урдуң? Кем эмес 8. Кем эмес 8. 70-ден ашыгыраак. 70-ден ашыгыраак. Сенчи? Ажол. Мен 2-3 эле болдум. 2-3 Заштан жакшы карадың, а? Силер командаңар байкадым да, өзүңөр деле мындай чоң эмессиңер, бирок тыккан болуп, мындай сон ойноп аттыңар да. Жакшы. Эрлан, бир вопрос сүйлөп кой оюн тууралуу. Oyun жақсы oldu. Негизи биз аябай даярдандык. Утабыз деп. Эми буйрук экен. 3-месте жаман эмес. Буйрса кийинкисинде бир болсун, а? Буйрса. Эң башкысы ушунча кыргыздар келип чогулуп, бири-бирибизди көрүп турганыбыз ушул чоң кечкендик деп ойлойм да. Эң башкысы ушунча кыргыздар келип чогулуп, бири-бирибизди көрүп турганыбыз ушул чоң кечкендик деп ойлойм да. Бекстан. Ой, жакты. Бул бала ким өзү? Ким? Алаштырып койчу. Франкстан. Кандай болду оюн? Оюн жакшы болду. Аракет болду. Аракет жебешин көрдүк, 3-месте алдык. Жакшы, кут болсун. Жакшы жигиттер. Болду ошо да.